Welcome to Ngo 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click that subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngo 2010 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Marumo Gallants 1. Puti kunjani? Ish, Mr. Ngo, ukurende brother. Ngiyaphila njani mfethu? Yabona mfowethu njengoba ungibona ngithula instead of bangikhulume kwena. Ngizubhlungu. Uyabona iChiefs kimi iyafana nefamily yami. Iyafana nomntanami. Iyafana nomamami. Iyafana nobaba wami. Iyafana nonkosikazi wami. Nkosikazi njani yeah. iChiefs le ngikhuluma ngayo. And futhi ngisho ukuthi iWest kunalawo bani. Because ngikwazi mina ukuthi ngishiye something ngihambe ngiyobuka iChiefs. Ngikwazi ukushiya umsebenzi ngihambe ngiyobuka iChiefs. But mabenza so member ngizubhlungu. Moshakalephi? Member yabona masingakhuluma ukuthi kumoshakalephi. Kunzima. If ongaboni angazi ukuthi ubona nini. Yabona member angifuni ukuthi Mr Ngcobo siye kudini kakhulu sikhulume ngento eningi kakhulu kodwa kunzima enejureni. Uyabona ngumzima bakhona one xosha unabi iphuthe elikhulu. Esilenzile njengamanje yabona abadlali balahlekela idiscipline bafaka ibench abo wakwambona uMarco efaka ibench wakwambona uKwinika efaka ibench but namhlanje kuyenzeka. Yini ke member engifuna ukuthini ke mina bafo Mr Ngcobo ngifuna ukuthini ayikho ibusiness angithi bathi ibusinessman ayikho ibusiness engaranwa ifamily yodwa. Wakwayibona Mr Ngcobo angitshene bhuti wami makubuthi wena wakwayibona sekudala ula ijuice ayikho dala usedeben yipi iranwa ifamilies ibusiness ayikho guys ayikho ngithini ke ngenkulumo yami bafowethu before i-team beyiphethe umnikazi wayo umnikazi wayo owakwazi ukuyikhanda owayizwela ubuhlungu nguyena obekadazi ukuthi mangenza u1 no2 kuzophuma u2 kuzophuma ubani ebesebenza nobani ebesebenza nengane yakhe bekade yebo bisemncane uJessica but bekasebenza naye beyi-right. Yabona angifuni ukugcila ngento zakwamtawu kakhulu ukuthi bese ngiyawungena kakhulu ngokwefamilies yakhona but anyway guys angeke sirane ibusiness sileya family sileya trininjalo yalama family lapha kule yandawo engicabanga ukuthini guys abanikeze abanye abantu ithuba. Uyabona ngizokwenzela umzekelo iPijo ayikho yazini ijomo into eshayile ujomo benganakho ukuthi bengena material bengakhona bengenamali or bengena something ujomo benayo yonke into ubenemali benayo yonke into but into emshayile ukuba ruled umuntu ufuna ukuyiphathela izinto yena ngesandla sakhe asikho isidingo sokuthi uyiphathe. Uyabona iclub njengeKaizer Chiefs angeke uze uyisebenzisele ifamilies njengamanje mina into imessage ngiyayicela Mr Ngcobo le ngithi ihamba iziyofika kwimanagement yeKaizer Chiefs ngiyayifuna le ithole. Guys anginitsheni angithi team yenu nasho njalo i-team yakini alright but nathi i-team yethu sayisupporta le team le page le sizwe lubhlungu sihamba thina sisho umsebenzi sizo support iKaizer Chiefs suke sekunda malanga suka khona ngize la ngisuke lapha ngihambe ngiyoko Durban ngisuke la ngiyokopolona ngisuke lapha ngiyokubo Bloemfontein ngiyobuka ini iKaizer Chiefs idlala. So ngichaza ukuthini ngizwela ubuhlungu lento eyenzakalayo ngicela ukuthi Kaizer management families sukani lapha lesi sihlale enikusona asinifanele if families nifuna uphatheka kahle nifuna ukuhlezi nijabule nina hambani niyohlala kuphi le ekudini uyabona kwilokuza if uzokwenza ibusiness ibusinessman yebo nifuna ukuba ipartnership angeke nize nirane if nizosondela nonke nisondele khona la hambani nohlala lale and then nizobukela ngokuthi kwenzakalana if ngaphandle sekuthiwa sekuyasinda senzosondela management nithi no seniqhamanza ukuthi ama decision njengamanje asikho isidingo sokuthi abe lapha uJune asikho isidingo ukuthi abe lapha uJessica asikho isidingo ukuthi abe lapha uBobby
balande bakhona bo Lucas Hadebe bakhona bo Dr Khumalo behambe beyosebenza le yandawo and then iChiefs izobuya kube iChiefs siyaziyo ngizokubekisele Mr Ngcobo before bekunjani bekumnandi behleze sijabule natural but namhlanje asisakhona ukujabula yini yibona uyabona namhlanje baxosha uNabi akuna reason uxosha uNabi and into yoxosha baxoshela uNabi mina ngiyibona uNabi all along 10 years iphelile singana cup wafika uNabi wafika sithathele cup namhlanje uNabi first season yakhe namhlanje uNabi alright bathengisekile bathengiswa ngama assistant ukuthi ama assistant akhona kaNabi alright ngoba uNabi usasekhona besesekhona ngaphakathi kwi management vele ama assistant la ama player azoyilalela ama assistant because ayazi uNabi uthi uyabuya ushiyile umsebenzi ushiye kubani kubasizi bakhe kangakanani ke engasekho uNabi sekuthiwa kasekho abasenayo vele ucabanga ukuthi ama player azokhona ukunderstanda laba bantu ababatshena something so I situation eKaizer Chiefs inzima kakhulu angifuna ukukutshela inzima kakhulu Mr Ngcobo uma ungabheka ubheke na Sundowns yabona Sundowns sokufikile ukufa lokho kusiphethe thina sokufikile ukufa uyabona umtsiphe ubengazibhola ube kuyi Sundowns jade iphethe nje kuyi Sundowns engayingenelela indaba ze Sundowns uyabona lo mfana nje manje lo seka khona umfana Mtsiphe useyingenelela indaba ze Sundowns so that's why Sundowns eqala sokuso not ukuthi yini leyo nto yakhanike yakha icrisis kuphi kwi management kubadlali kuma coach yonke sonke staff kwakhe kanje into engayazi sibhiconge engasazi yabona abantu abazodominate guys sizohamba siye sithini iPirates isazodominate Mr Ngcobo ngicela leli ulibambe iPirates isazodominate why namhlanje Mr Ngcobo ngifuna ukwahlanza amaqiniso ngifuna ukukhuluma noma kubhlungu lokukhuluma ngiyazi kubhlungu ngijabulisa izitha zami ezidle amazamazama zayibona seziphezulu ngokuthi badla abantu bule emgodini le team ade bedlala nabo last week balandele emgodini kwathiwa hey wozani la hayi last week Africa balandele emgodini kwathiwa hey asambe siyodlala abakhishwe emgodini laba abagubha igodi yabelungu laba bantshontsha bazodlaliswa nePirates and then bona sebeyajabulisa bebona bangompethe abasibompethe laba abantu kodwa ke into engifuna ukuyisho iPirates senhlanhleni ngokuthi ayisiyo iPirates ayiphethwe ifamilies isenhlanhleni ngoba i-team kaMasipala le team isaya kude yabona la wethu senkingeni ngalama families azosilimaza Mr Ngcobo ngiyabonga bhuti wami sawakakhulu bafo sharp bhuti asithembe ukuthi Saturday ngizodlala kamnandi hey sithembe bhuti bazona ngingazi kodwa ngahle ngekhaya ngifuna ukuya ekhaya angizazi kodwa ngiyafisa ukuba khona la okay bhuti siyabonga kakhulu thank you Mr Ngcobo sharp for your soccer updates visit www.ngcobo2010sharpi.com